Na kadaw bamla bantep kawai ka Longiing hamor keneng kalayo ya kabil by Bording kabala poison dan Haduh san lak san po tengga Shibnai na ka aspa anda po tengga kabai dang sudap siau hau benai cemang. Katei kabai Bording kabah katei ka Longiing jong ikong el renja ilayo omtang baka pengendit ya i henrei kala penlengo wat ikibor sinsia senong ru ba kumno ka yeng kaba ompen dan kamwat tang ke television ru kan poi Bording Haduh katei. Wi pat ikong ilai thu ba hau benai baladep kabai Bording ka poi sispa arfu tengka henrei hau ni upnai pat kala poison dan san hajar tengka. Katei ke jingki by Bording kam de satya tang ha ka Longiing jong ikong renja henrei wat ha kiwi ki Longiing kibel hap an sir ki hajar tengka na kalai spa bat san spa tengka ka baju siu baro sikata ha ka Shibnai tang kenyangan batai kom no ha ba ka poi hi tang haying jonga tengah man menai ngai ring lait ma ar hajar san man menai kam cu poi sur ka to ko poi sur Haduh sisnem ngali siu sendan sporja ne arjar am cu sa berlat tang Shibnai ro temen ka dia bat ngasiu berlait ya kan ni ka poi arjar kat kendai ngasiu lai ha kan ni ka pending pending lagi angon yuta basim kum no pending yang aba ngadip seulot ngam cu sa berlat sisar Shibnai ro tang mahau terus mempoi ka berlait roi sisni amol siu sendan bet nyo hajar ne prajar ngasiu sendan ngam cu pen e sai ka berlait ta parum cu sa akhir bersiu berlait mencincar bersiu tengam cudan namar ngi siang hatai sinama siang mangi kat Longiing ila dan galak jimat kat Longiing temta ta ka set poi sis mensuang ni siu madang prapeu sis pa arpeu prapusan kumta di siu ti hadip sari menta pat marang siu pemhir ani ke bermen hakani mun ai pat kami ang balik ang ikong subhale ni sipa apesma ang kumta hayang Kena sanlak kadeu mentakar benai kena kau belai. Menta deh. Haba uni ubnai ban riung iposis pa afusan. Kani kabil. Tong bangi mon ai don re. Kani don ni mon ahi tem don re. Kani msai bahara kapet. Sis pa afusan kani ban riung. Uni ubnai ba poi kum dia ngalengo akan tangai siu kum noi kini giberlat nyang. Ngam cusa berlat serba ar ngering nongkong du ngah ta senang ar carsan ngering. Por bodang kalong sinot po cakajuni nongkong mga sangaring ber nga dingdo si lah car ta perkat mesinali men hayi jonga Tam tu hati ki por ki poi belai kan nu sisi belai. tu ko por ding podu prapeu hindi se pesi prapeu prapusan sispa arpeu nagata ka ki kumta Kau bahaya duk belai apa kena? ka bhedu tang arspa arpeu imat men ding se pensari Ki ki lat bofika kerja. Ngimdan ai ngidan kam tangga TV. Ka TV ding ngidan kam tamba. Menta te mar mistam pa menang yang sur ngimbu TV sur. ba pitar luong ba kisung thu ba kadan kajing bakla na ka office bat kimeter rida kumta halo kani kabenta kila kernsai ba kipai ba kinumla ban siu ya kani ka by Bording namar kajing bakla kam dei jong kipai ba hanrei ka dei jong ka office Te age bade ba kani ka benta ka ba ningkong ka ba fifi ong ba hatu na kaliang jong kasnong. In ane am ujon am ga ijhar. Seki board ka an halor kajing bom siu jong ni UBLE barem na du snam order khanyo ka bolo lumi ka pisa shaka MECL. Karena kalian jengi ya kaba menta namar cingsha kani ka isu nadu arfu sautrik nadu March 2017 la sengi la ujor shaka ka SDO badi chung ka revenue duk tu por karena i bakani ka isu Haduh menta kadang sa pending ka daw kolong hi i ba na kalian ka department ngila ban ong ba kim sim ladan kan no ka jing sim jing kit kle ne cikit kya bat kila khnyat ini ka kam na we shwe na ta ka daw akut sa Haduh menta namar ba nak mata kasngi nak kaliang chong active engineer la kular ba kini ke issue in take up ba keyboard ba shalor ba sistem ba poi ba lo siu ke pisahi ba kinyele ba kinum siu shu kemudian ngin up sha ka report ka ba nak kaliang ka po department kan ai halor kini ke benta balada kata ka report kamlong ka basyal ka report kam penhun yang ikinong senong la singin selum yang meeting perkat ke iklat nanti la sing ka bangila ban file ke ijhar la sing ka bangila ban file ke PL pokok ya kata ngin sim hadien la ngi iba kani ka long pending outstanding bill mo ka support sa kata di kabang so panong karena hakni ka singing lekren ru iki benta kum hagi bade bakni ka jing ka ba hakni ki lockdown ubnai March ba April ka ba sim la sim ya ka reading namar ka jing bomdan ki brio kum ka jing yathu na kaliang ka office reha bade bakni ka benta na kaliang ka jungi ngila ajumut bala kum no ya ubnai me kin sim ya ka bill jong ubnai April bat me
bakin penpoi hapna jun kalau tang Shibnai kata kali ajmut nak kalian cuki kan serbai cakap gabil sampai ikan gabil ba kamdai ban kiu pelat hamtam ju benai me namari ubnai April ban March kambut ki pai ba hil depsiu kata ka adjustment bill ka bagi ai te ngimpa par ba reading jong tai ubnai par March but April bakin sim nam ta ubnai me kata bill period kelong for 31 days take the bill also kambut for 31 days hai kamdai ban sim ya ka 60 days kata ni keren te nak kalian cuki kan sim jam baik kena kam te habre bagini jing ka ba ki katika sinong mor kenang kendo jong arteli kidong katika pomhel bagi sindit ka ba kabil ko pi mentan kidong ki poi sanlak nang tak ki poi lai po hojar ar po hojar dapat ka kilowatt ka batang kilowatt kamut kani kalong ki ai ka ba umla bon pediang let's say kadai tang ki karkhana tragi pun kami ni kabil ban ko Haduh de kilak ya kabil like ka domestic like kan poi kita ka umla bon pediang leru tengi so kani ka don ki jing pakala nak kalian juga office but gemjur nak bilang kini ki meter reader teh bede kini bentaru let's say ngilakkan syai ba upai ba hi nom la bersih kini kebel amar kejing bakala kam dai upai ba om don jiktip kini kebel kejing bakala hi di nak kedang BLE ni franchisee te kamut habde kini bentar kamut nak kalian ka office kalau keluar bagi simkia pembaik kini kam modor ngilakkan syai upai ba hi nom la bersih kini beldalil tengin apa ka report ka ba ka office kan sa sini ya kate ke jing termor ke jing poi boarding lapau perthai ha ke jilang balalum dak dorbar snong maurung keneng harengkat ke jinon lang ki officer na katanat MEECL kinong ilam snong ki pai ba bangat kate ka apot batru MDC ka thain ba penya singsiam nakaliang UMDC ula kenturu ya katanat boarding ba kade ban simkhia mardor halo kate ke benta namar kata Haduh kata ta ya gitu ki Longiing tiba khamduna ka yo ka kot ban siu ya kate ka bel ba umla shu ban pediang the previous complaints and the current complaint today's complaint. Earlier also they've already submitted all in a big file, so you can take that also and add with this new complaints to solve that issue and compile and give a detailed report with that. The hakabede but kiwe pat let's say nang ni syakmat iba nga syuai jengmut let's say dakalong imat ka awareness program dan kam hana ni syakmat na kumbala bensutu na kaling ka MECL kala persyang benwara da kecing terekam ke batumai hakabide ben syemiki belai ki batumai kamut spot billing daki machine with new machines ya ngatrai kan bahala da kumno ngin ya trelang ka snong bat ki pai ba bat ki department ba lesen nam ta arbene lai bene nang ni syakmat bahwa kiwan kini ki meter readers ban read ia ka ban le eka meter reading dan ban shim cingkhen yu tu kacingya jong tu meter ba nakaling kirang ba dong ne ki member chok dong ka bala penbet da komiti dong ban chiet bakin lelang bat ki meter reader haman ka yeng bat kitu kitra yeng kin mi lang kit pet lang sunan ya tu meter na so kataro ka ba dan kamba le singin namla hi paro shi por en rekat tu kat ni benai ngin persyang berle kata I think we'll adopt one like a policy in the village where we will detail one person from one locality who will go along with the meter reader in each household with the house owner to witness while reading the meter. Yeah, that also will will give a very good clear picture we will get. Nah, try katakan yarap bahanang ni syakmat. Teku mangila la ban sotu baka level chong ii let's say kini ki cingya ki bai kendu ki bai ba ka bil ka mai nang ni syakmat dan ne menta Shibnai arbane bla dia dah ka level chong ni siakin solve ya kata. Lan ekin wiang kita cingya. But ya katu ki bangila ikrian ya kitu ki cingya ki bala kendu deki benai bat deki snap. Kumno ban pelait no tu ka outstanding la ne tu ka jing dan kertiang saram le se kabil cuki nok nasional ki bala dia ban so tu ki BLC kataro ngakentu but I like to suggest you that if you can take immediately action with regards to the previous bill that have paid through the VLC which they have already submitted a receipt which have been received by the VLC in those time where they have received the bill in that particular bill itself. Te ngangaso tang ita I cingmut but ya menta kenang ba ngimtip kat kasnong mor keneng na se kumayo cingtip na isodar
numduna syura arhajar yemo teladangin ngin ada jingtho ngaro la sengan kersan lang ka ing ka bakasnong ka bu jingtho sa department direct sa CMD bangin da kumnom ngin ngin appoint sa kumno laingut he kimita rida lada ka shim ka kum ka population chong snong get ta hangta uni u mita rida ro unum ki thanra la se ya ka kam te tiang ha ching ki yo kum tho bil sha bnesh khndo long kata ro ka we ka ching ya te ngatrai ngin compensating you mitarida kat kum ka population ka ratio ba plus pa di uwe tele sedadan arah jatam ngila yo laingut ki mitarida kataro kan nirap sangan kersyani ka in ka ba recommend i sodat ikini ki kena napok sino